i bi svetlost. Da, prema biblijskoj priči Hrist se na gori pred apostolima preobrazio u sunčevu svetlost. A na gori, u Prolom banji, na vrhu stene, na samom Vidikovcu, nalazi se crkva Preobraženja Gospodnjeg. Do nje se stiže preko pešačkog mosta Patrijarha Irineja. Odmorište apostola Petra, Jakova i Jovana nalazi se na kraju mosta. 3 apostola predstavljaju 3 vrline, a u blizini crkve smešten je zvonik. Unutrašnjost crkve oslikana je freskama koje predstavljaju vizantijsku ikonografiju. Kombinacija srpskog i ruskog srednjovekovnog živopisa daje poseban pečat crkvi, a ovo duhovno mesto simbolizuje svetlost i radost za svakog posetioca. Neverovatan pogled na krajolik Prolom banje treba doživjeti, a ako te put nanese, posjeti i ti ovaj deo Srbije. Do sljedećeg obilaska, do novog videa pretplati se na naš kanal i saznaj šta ti to zanimljivo i novo pripremamo.